Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Abang, udah masuk ke Johor nih. Mari kita jam sholat zuhur yuk. Ya. Kopi baru seduh nih. Luan. Astagfirullahaladzim anak nih. A few moments later. 2 hours later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Abang, udah pengen masuk waktu asar nih. Sholat asar yuk jamaah. Umat nih. Akut banget lu. Cewek tuh. Cewek. Mana cewek? Iya, ke depan. Mau abang temenin nggak? Dasar anak muda yang cewek pada niat diajak sholat ya pada duluan. 2 hours later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, zuhur udah lewat. Asar udah lewat. Ini mau maghrib. Jamaah di masjid yuk. Mumpung belum sholatin. Bangun nih makan. Cewek. Masa lo cantik banget ya? Ayo bang, jamaah udah maghrib. Udah. Ayo, Ambil sarung. Astagfirullahaladzim, dia yang ngajak kayak pada cepet-cepet. Dasar anak muda.